السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هصور معاكم فيديو كده مختلف. اختي جايبه هديه لخطيبها بمناسبه عيد ميلاده، فحبيت ان انا اصورها واوريها لكم عشان اللي حابب ياخد افكار وتقولوا لي برده رايكم في الهديه. طبعا بنقول لمصطفى كل سنه وهو طيب. تعالوا كده نشوف الهديه. هي كمان هتعمل له عيد ميلاد، فتعالوا كده نشوف الحاجه اللي هي جايباها عشان تجهز له العيد ميلاد. اول حاجه كده هي جايبه له الشمعتين دول كده عشان تحطهم في التورتايه، وجايبه له كمان الشمع ده اللي هو بالحروف كده هابي بيرثداي اهو، حروف كده لونها ذهبي شكلها حلو جدا. وجايبه له كمان حروف اسمه الاف والاي والتي والاو والاي والام واس، وقلوب كده صغيره اهي كده. الحروف دي هتحطها له على الحيطه كده، هيبقى شكلها حلو جدا. وجايبه له كمان بلالين، جايبه له بقى بلالين كتيره اهي كده اهي، دول كده علشان تعمل له بيهم العيد ميلاد. طبعا لسه هتجيب له التورتايه. والهديه بقى اللي هي جايباها له محطوطه كده في الشنطه دي، وجوه الشنطه بقى في بوكس كده اهو، ده كده شكل البوكس. هشيل الحاجات دي كده عشان اوريكم اهو. تعالوا بقى نفتح البوكس ونشوف فيه ايه. اول حاجه البوكس ده كده شكله من بره عليه الفيونكه دي اهي، فيونكه كده شكلها حلو، شكله كيوت كده وعسول اهو. نشوف بقى من جوه فيه ايه. هو ده كده هيبقى شكله اهو، من جوه هيبقى بالشكل ده. اول حاجه كده على الوش فيه القلب الصغير ده اهو، وبعد كده في بوكس من جوه وفي رسايل وحاجات كده. بصوا في الرسايل دي كده الاول اهي، وفي كمان اللي هي الاحجار. طبعا هي كاتباله حاجات في الرسايل دي، بس ايه احنا يعني ملناش دعوه اهي، مش هنفتحها اكيد اهي كده. كمان في بقى في البوكس ده كده اهو، بوكس احمر كده في اسود اهو. في الساعه دي اهي شكلها ساعه شكلها حلو. هي كانت جايبه له ساعه غير دي، كانت لونها ذهبي كده، بس كانت يعني زي لون فاقع قوي كده، فاحنا قلنا لها غيريها فغيرتها وجابتها الاسود اهو كده شكلها اهي. ومن ورا الحزام بتاع الاستيك بتاعها ده او الحزام اهو، هي شكلها كده. تعالوا نشوف بقيه الحاجه. وجايبه له كمان الاسبراي ده، احنا بنفك الغطا عشان هو بيبقى طويل شويه على العلبه، على البوكس يعني اهو. الاسبراي ده ريحته حلوه جدا، ريحته جميله اهو. وجايبه له كمان البرفيوم ده اهو، بصوا شكله محطوط اهو في علبه تانية كده اهو، ريحته جميله قوي برضو اهو. نرجعه تاني بقى في علبته. اللي حابب بقى ياخد افكار من الفيديوهات دي بتبقى حاجه حلوه، يعني حابه تعملي كده بديكي برضو افكار وايه واللي انت عاوزاه. تعالوا بقى نرجعها ونرص تاني العلبه كده زي ما كانت اهي. اول حاجه كده هفتح دي زي ما قلت لكم عشان بتبقى طويله، وهحط البوكس ده اللي فيه الساعه والازازه بتاعت البرفان اهي اهو كده. ده بيبقى شكله اهو. هرجع بقى احط عليه اللي هو الفوم ده كده. الفوم ده بيبقى شكله جميل كده ولذيذ خالص اهو كده، شكلها حلو جدا. هشيل كمان اللي وقع اهو اهي كده. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنوني بقى في فيديو جديد. وقبل ما اقفل كده ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا، وهقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.